awuyithandi inganekwane kuyeke ukukholwa ngoba ukukholwa kwakhelwe phezulu kweinganekwane. uJesu lo esimlandelayo zonke intshumayelo zakhe zithi kwasuka umuntu. It's a parable. It's a story that has been made to push the idea. Now, if we're going to control what comes from the pulpit, the parables that comes from the pulpit, we're going to lose the inasa yalento. Because mazibuko into thina esihlalisile sihlaliswe ukuthi saxoxelwa ukuthi ubaba uBhengu wafika egarage ebusuku ezothela upetrol. Ngakusasa umedlula kulelo garage kuthiwa abafana bathi mfundisi ubukhathele kakhulu izolo. Wathi bengikhathele kakhulu bathe hey ufikile izolo kodwa ubuhleli ngemuva. Amadoda amabili ebegqoke ezimhlophe iwona kade eshayela imoto. Manje abantu bale generation bazokwenza njani ngoba lento esiyikhulumayo yenzeka. Lento kumuntu ongakho kulento uthi inganekwane ukuthi umuntu angahamba bazane angizwanga ngixoxelwa le ekababa uSkhova wase Alliance umkhulu omdala okade la eMpumalanga owayekhulekela imoto wakhulekela imoto ifile eyoshumayela wayibeka izandla wakhuluma noNkulunkulu ukuthi inkosi kumele siyofika lapha ya angizwa ngixoxa umuntu uyayixoxa uyena wangena ngaphakathi yaduma imoto wayofika kwi destination umesuka ngakusasa imoto ayaze yasuka ngoba iprayer yakhe yayithi masiyofika. Angizwanga ngomuntu singabafana eNewcastle abefundisi abancane sasikhula nabo baphatha ukhiyo ngesiwo besuka ebandleni lakithi elinjengala kube uyeMapida uma exaggerate mabefika bewufaka ukhiye engidini akusiwo. Uthi umfundisi TJ Inkosi ngathi mangibheka idistance ku 11:30 sibuya kwi conference uthi ngathi bafowethu asikhulekeni ukuthi lokhiye awuvule uthi sathi baba lokhiye